Maya payabak po. At syuta na kim BIYERNES, ning KADWA ng DOMINGO, ning PANGASUBLING ng MEBIE ning Ginoo. Miti punta mo ba tayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Dios. Kaniting Santa Misa, yabe tala ding makatuking intention. Kapasalamatan kami daring karelang pamilya, pasalamat kayo bawat metong kay katamo. Kim birthday blessing ng Joan Miguel Hilario, king kayang 10th year birthday. Special intentions dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Chris and Melda Imbo, Doktora Trinidad Roque Arcilia, Diana Jean Soronio, Maria Isabel Kiambao, Mark and Leona Rica Kahayon, Ner Bansil, Jennifer Paras, Mento Fineza, Kambeding Kayang Familia, Janet Pantig, Pamela Matias, Celia Gutierrez, Janelle Andrea Paule, Dalia Rivera, Paraking Malagwang Kapaldanan Dari, Jan Darrell Binuya, Leonora Dizon, Justa Guanlao, Bernadette Lim, Maria Cristina Arumin, Jaja Bansil, Amado, Alicia Santiago, Cynthia Montalban, Mary Juliet Fajardo, Edgar Nacion, Leonardo Vital, Candelario David, Gavin Tyler Ramirez, Claro Sanchez, Reverend Father John Tordera, Herminia Pangilinan, Puring Portugal, Felisa Cos9th Day, Josefina Guevara, Dionisia Bolosan, Alan Lacanlale, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Joe Aquino, Marvis Gutierrez, Ernesto Pantig, Dionisia Bolosan, Felisa Custodio, Pering Kiambao, Among Elmer Simbulan, Pascual Manganti, Renato Sison, at Dominador Farin, at ding sa Blancalagdwa king Purgatorio, lalong-lalo rin ang ala ng mga nakakakarela. Kilagyan naging paampuan ng anak, panimbanal ay Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan kinataya sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kimbanal ay Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kahantemorin. Kapatid siya tala ng kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating bandala misteryo. Ikang bitata king Santa Iglesia, kapilanman, emisalbag, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang pepakan karing 5,000 anting tanda ding ipagkalumong Eucharistia. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mimingat king komunidad da ring talasal pantaya. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may payang totoo, pakadulwa nakatamat king pangapatawad da ring kasalanan tamo. Idala na katasan na kimbilang hangga. Amen. Manalangin tamo. Ay paming mayupaya,
king tangkamo, dikil king kaligtasan, ing anak mong Yesu Kristo, tinggap na ing krus, at imawa na kami king upaya, ning kaming kasalang. Mirakayanan kaya sana, king ligaya ning kayang pamanyubling MEBIE, huling mabibiyay at magari kambemo, at ning banal na Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat da ring apostol. Tinalakadya ing metong karing kayabera king konseho. Ing metong apariseong milagyuan Gamaliel at metong atalaturuna ning kautusan at tuturang lalawan matas ding sablang tao. Inawad ng iluwal dalapamo ring apostol at kaibat nga ng migsalita king konseho. Makamal ay Israelita, mimingat kayo king buriyong daptan kareting tao. Epo makaying malambat ing milabas sa panawon, kanitang lintoya iteudas, ape pakilalang metong yang matenakan. Ating mekad apat aralan a tao, karing mekyabe keya, dapot petere, at misambulat laring talatukina, at limbugya ing kilusan, at tinatagna. Kaibat na nita, lintone mani Judas at tawo Galilea, kanitang panawon amerapat ing sensus. Menikwaya namang dakal at talatukina, ne miras kayo pa, ketang kabilyan aing Diyos mismo, iya ingke kayong pakilabanan. Tinggap na ning konseho ing mungkay ng Gamaliel. Pepayawos dalang lungob pasibayo ring apostol, at inatulan dalang mabarog latiko. Kaybat tintuan dalang na magsalitang pasibayo king lagyo ng Jesus, at layon danalang binulos. Meko lang kitmuan tula ring apostol king harap ning konseho. Uling ila, mayakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan, alang-alang king lagyo ng Jesus. Tuturula aldoldo king templo, at karing pibale-bale. Alalang tok ng tuturo at manaral, king mayap abalita, tungkol kang Jesus, ing Kristo, ing amano ning Ginoo. Salamat kin Dios. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Metong mong bagay, impagdulapan ko, ing manuknangan, king templo ning Ginoo. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan, nino ing kakong pitakutan. King panganib ing Ginoo ingatan ako, nino mo ing pitakutan ko. Metong mong bagay, impagdulapan ko, ing manuknangan, king templo ning Ginoo. Metong mong bage ing adwan ko king Ginoo, at metong mo ing kakong pagnasan, king templo na sa karin ku manuknangan king kapilan paman, ban kakong tangalan ing kayang kayapan, at turuna tanggapan. Metong mong bagay, impagdulapan ko, ing manuknangan, king templo ning Ginoo. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kayapan ning Ginoo, keting kasalukuyan a panawon. Manalig ka king Ginoo, emo painan ing lub mo, at eka tatakot, wa manalig ka king Ginoo. Metong mong bagay, impagdulapan ko, ing manuknangan, king templo ning Ginoo. Parangalan tayo po, ing mayap abalita.
Ako ing maya papastol, nga naning Gino, balo ko rin tupa ko, at dingka ko, balo rako. Alleluia. Hindi naman natili kaya kayo. At kekan timorin, Pamipasya king maya pabalita agpangkang Juan. ligaya keka, o Gino. Kay bat na nita, dinalaki tiya Jesus, king kangatbaning dagat-dagatan ng Galilea. Tikyandering dakalataw, uling ikitdala ring milagrong depat na, king pamanulo karing masakit. Minukyat Jesus, king bundok-bundukan at karin linukluk yang kayabeda ring alagad na. Malapit na kanita ing Paskwa, ing pesta da ring Hudyo. Inyang lawan ng Jesus ing makapadurot, igit na lang lalapit kaya ring dakalataw. Nganak kang Felipe, no ka rin tamos saling tinape, ban apakantala, reting tao. Balo ng Jesus nung nanong daptana, at sinabi na iti, baneng subukan ni Felipe. Nga nang may kibat Felipe, elamanag yung panyaling tinape, ring adwang dala na salaping pilak, ban makapangan niya, ing balang metong anggyang ditak mo. Imetong karing alagad di Andres sa kapatid ng Simon Pedro, nga na, at imetong ngayanak, alalaki, keti, amig bakal limang tinape, sebada at adwangasan. Nulala antideti, para kareting dakalataw. Nga ng Jesus, paluklukan nyo laring tao, badikot king lugalayta, inyalinukluк laring tao, bigitok o kumulang la king 5,000 ring lalaki. Kinuha na lang Jesus ding tinape, at inyang may kapasalamat niya king Diyos, pemena la karing pakalukluk. Makanyan mo naman inggewa na karingasan. Mirinan langan ding tao hanggang bisala. Inyang kinabsilangan nga na karing kayang alagad, tipunan nyo la ring pisipising ibat karing 5 tinape, sebada, at akat mo dala ring 12 kaing karing tagan ding tawong mengan. Nga nang sinabi, inyang ikidda, ngarang sinabi inyang ikidda, ring tao ing milagrong depat na, tunepin niya ing propeta, at hatang kitiking yato. Balo ng Jesus king burireng lapitan, banpilitan ding kawanari, inya may koyang pasibayo, at mentang magdili-dili, king bundukan. Mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Minsan sa Meren Europe, ating metong kayanakan, sinakaya ketang metong tren. May paintago ng kasiping na, medyo makidad ng lalaki, matwayang lalaki. O nga pansinga na nining kayanakan, ing mamasayang Biblia, iting matuwang lalaki. At pansinga na, ining babasa na, yapining gospel, ngayon aldong iti, multiplication of loaves. Inyang pepakanong Jesus ding 5,000 katao, lalaki, maliban ka ring babae,
kapamilatan ng 5 tinape, ampong adwangasan. Nga nang may utang ning kayanakan, pasintabi po na mamasa kayong Biblia, babasa niya yung istorya ngayon, paniwala niya, anang kinutang kining matwa. So, ining matwang lalaki wala man, paniwalan kay antahi ka may paniwala may kibat siya ining kayanakan. Betong kung scientist ing istoryang yan, iya makayakma king prinsipyo na o batas na ning siyensya. Niya kaya paniwalan. By that time, mag-slow down na yung trend, uling manok na manguldas siya kitang metong estasyon. May pintago na ning lalaki ngayon kaya kitang lugalayta at nga na inyang talakad siya para makuha na ning lalaki. Nga na kining matwang lalaki. No? Nice meeting you, sir, Mister, tsaka na din mananging gama na. Masabihan, makipagkilala ya, Mister, May kibat niya man ito kuning matwang lalaki pasture, Louis Pasture. Louis Pasture nung nino? Dimdan niyo na Louis Pasture? Louis Pasture, meron niya karing pekasikat a scientist during his time. Meron niya karing pekasikat a scientist during his time. Louis Pasture. No? So, may siyak niya mo ining lalaki, ining kayanakan, at may pagulot siyang mekong pakakalali. Maniwala ka, paniwalan mo ini. Kasi pat siya sinabing paniwalan mo, ing kapaniwalan ay makabate, king batas ning nanuman. Ing kapaniwalan manalumpakan niya, king batas na ning Diyos. King batas na ning Diyos. Karanya manalumpakan, ing kasalpantayanan. Wala yung kasalpantayanan, nga tamo, metong yang regalong pigkalub na ng Diyos kay katam. Bala na mo, ating upaya, ating sikanan, makaintindi kay kasalpantayanan, ang gamuketang anggat may ibuklat ing puso mo, king Diyos, may akilala ing Diyos. Nyapin nga na, paniwalan me ing Diyos, ba mo nga intindihan ing amano na. Believe first. Believe God first, then you will understand Him. Kapilan man may intindihan ing Diyos, nung ikamaniwala kaya. Kapilan man may intindihan ni Kristo, nung ikamaniwala kang Kristo. Kapilan man may intindihan ing Biblia, nung ikamaniwala king Biblia. Balayo king mumunang pamamasa nung pagkaramdaman niya yung miyamasamas. Ay niya kasununsungan danong paparusan at pamaten, panyukol din ng Kristiyano. Inyang Yesus sinubli na yung MEBIE, no? Kasununsungan dang magdusa, sukul dala, parusan dala, pamarugan dala, may liwang parusa, torture dala. Baryang painggulutan ng kanilang kasalpantayanan. Kining Ebanghelyo may basa, ating may itong taong miyembro na ng Sanhedrin, miyembro na ng karelang kongreso, no? Iapin ni Gamaliel. At nga ng Gamaliel, karela, bali yung king istorya tamo, nung papansingan yung itang minunang panahon ating may itong taong may nalakaran, pepakit ng mayupayaya at magaling may kakumbensiyang apataralan na katawong tinuki kaya. Bala mo mag-rebelde lang, mag-insurrection lang. Nang milyari may nga matelang pati na rin kayang sakop may nga mating kayang apatuki may nga matelang Ihudas ning Galilea makanya mo naman. Kaya istorya na ning kaya katamong biye. May nalakad dyan namang metong marakulay aguman. Nang milyari karela may nga matela naman, kaya bera Di nga ng Kristiyano nga rin oreng mana, talapanara la rin
Pabranyo la, pabranyo la. Ayo, pakialaman, ayo, panyokol. Bulos yula. Uling nunging karelang aguman, tela kanyaning tao, kalupad dari Teudas, kalupad dari Judas, ay madayan dili na nga, endyang ipadan, madayan dili na. Pero patse, tela kadnining Diyos, nga na, ang yang nanggawa niyo, alupig, patok nang, mataliwa pa'y tangana, po tangana yung malyari, yung Diyos nga na, yan ang kakalabanan nyo. Kanya, may kumbensila, dening manyakap, no? At binulos dala. Pero balo do binulos, peg latik mo dala, at kaibat, peg winarnikan dala. Diyon doon babala, manaral pa si Bayo, kinlagyo ng Jesus. Kung dening Kristiyano, kitang panahon na ito, kasiknang-siknangana ng karelang espiritu at siyang pusura, no? Kabang paglatikwan tala, mailila mo at magsayala. Magsayala uling in kasakitan na daranasan da, balura makasan metong laking kasakitan ng Kristo. At apapatunayan da, in tunerang katapatan kang Jesus. Nang kiyang nanong malyari, ere painggulutan. Ere halupig kapilan man, yung Santa Iglesyang telakad ng Jesus. Dakala panahon, dakalan taong mignasang padande keng istorya ing Katolisismo, no? Katolisismo at nang milyari, ala nga karapat. Minunala pang mga mate, retang mignasang mamadaha keng istorya ing kakatamong kasalpantayanan Katoliko, particular, no? At taliwa pa ito, inside and outside, no, dakalya meging kasalang, dakalya meging kasiran king Santa Iglesia, outside and inside. Outside, ilapindeng alam patugot mamatikos, king katamang Santa Iglesia Katolika, talibang mita, kilub mismo ning Santa Iglesia Katolika, dakalang iskandalo, balutang mita, dakala skandalong mga palyari, dakala kasiran na mga palyari, dakala pamanabusang mga palyari, pero ayamida. Bakit ayamida? Bakit ay matanda? Telakad niya ng Diyos. Ito mo yung telakad niya ng Diyos. No? Sinustentuan ng Jesus. Ining Santa Iglesia ngayon. Sinustentuan ng Jesus yung Santa Iglesia ngayon. Kapamilatan da rin sakramentong pepamana na kekatamo. Balayo din yung sakramento. Sayang, kayo masipag manigaral, ko masipag mamasa, no? Nanula rin sakramento nga rin. Dini sakramento nga rin, sangkap na laning biyeta mo, ameging palatandanan ning pamakasan metong ng Jesus kay katam. Anapin, they are strategically positioned, strategically placed in our history, in our life, bilang metong Kristiyano. From birth to death. From birth to death. Makayantabela kaya katamo dining sakramento. Palupa na mo dining king ebanghelyo. King ebanghelyo ng San Juan, no? Inyang kasabi ni Nicodemus, no? John 3:7. Kasabi ni Nicodemus nga na, sabi na, ang gating tao ay ang bibayit. Unless a man be born from above. Yan pinag-display ketangaldo. It is from above, not born again. Unless a man be born again. No. Unless a man be born from above. Ano mo sabihan? May bayit siya manibat king babo. Yan pinag bibayit siya king espiritu. To be born from above. In fact, to be born again, mali ang panlalawi. Uli niya pining panlalawi ng Nicodemus. No? Tinranslate ni ining salitang Griego, mali ang translation. Ating kaya katan translation mo naman, mali naman. Na? Yung translation tamo, may bayit siyang pasibayo. Kulang niya.
Mibait pasibayo, iba't banwa. From above. Mibait pasibayo, iba't banwa. Yakabod na mibait pasibayo. Uling, ing mibait pasibayo, pining interpretasyon ng Nicodemus. Yapin nga ng Nicodemus. Baka na yung mibait pasibayo nga na yung tao nung matuwane. Malyari paring lugob, kaya nga tsanang yung dunat, saka mibait siyang pasibayo nga ng Nicodemus. Yapin yung translation na ng born again. Anya, maliya yung salitang born again. Born again, yapin yung interpretasyon ng Nicodemus. To be born again. But no, it is not to be born again. It is to be born from above. So anyway, in-explica ko na ito kitang Lunes, ay kitang Martes. Ngayon naman, nung nga pansingan niya, so, to be born from above, that is our baptism. That is our baptism. And then, ngayon nga iti, multiplication of loaves. Yapining pamipatilip na king sakramento na ning Eucharistia. Eucharistia. Yapining sakramento na ning Eucharistia. At din yung sakramento nga rin, makatuki-tukila rin, makayantabela. They are all an encounter with Jesus. All the sacraments are an encounter with Jesus. No? Ining pamakisawa. Nano yung gawa ng sakramentong palatandaan na Jesus. Na, nung makanano na yung kaluguran Kristo, yung kayang Santa Iglesia, makanya lang dapat mikalugod ding miyasawa. Nung makanang ng liguran Kristo, yung Santa Iglesia, makanya lang mikalugod ding miyasawa. No? Maging palatandaan niya. In confession, nino man nga na, yung patawaran niya, kaya tiking niya ito may patawaran niya. Nung naman ay patawaran, may patawaran. That is our sacrament of confession. And so on and so forth. Then yung sakramento nga rin, ilang babya sustento king tao, karing sablang bininyagan, anya manatili lang mabie. Ang yang makanano meng paddan may padda. In fact, yung presidente tamong yan metong karing kayang pangarap king bie. Metong karing vision king Vienna, padane ing Katoliko. Padane ing Katoliko. King pamala ko, king malagwang panahon, muna ya pang madda, may padda ing Santa Iglesia Katolika. Totoo, dakalang may nga palyaring kasiran, king Santa Iglesia, within the church, dakalay skandalo, totoo ita. We do not deny that. Pero, may padda. Huling, na naman telakad ng tao. Maralas may ping pisasabihan, nung ining Santa Iglesia Katolika, telakad niya mo ng tao, ay malwa na yung midda. Malwa na yung midda. Kaya kami mong pari, malwa na yung midda. Pero may apadda, uling yung menalakad, kaya pinang Diyos. At yan, bate king istorya. Dakal kasaysayan king istorya ng Santa Iglesia Katolika, anong no, dakalang mignasang sumira, ding daaw santamong heresies. May maling interpretasyon king banalakasulatan, ding may manalakad, no? May manalakad lang relihiyon, may aliwang relihiyon. Para sirandiya mo yung Santa Iglesia Katolika. Sira. Uling, may nalakad kaniti, ni Kristo. Gawayang Diyos. Miyalasak gawayang Diyos. Subok na matibay, subok na matatag. Dening ba yung relihiyon na rin, kapilanla pa mo may manalakad din. Ela pa may kapag-encounter, makanya na klaseng pagsubok, king istorya o king kasaysayan na ning tao. Telakad nining Diyos, ang Santa Iglesia ngayon niya ninumang tao, no? No human being can put asunder, no? Alang tawong makasira kining Santa Iglesiang telakad ng Kristo. Nya, o ini kaya katamong panalakaran king biye. O ini kaya katang panalakaran king biye. Babiya patutunan kaya katang kasalpantayanan, minibat siya king Diyos. Dapat tayang lukuran. Dapat tayang pakamalan.
We don't have to defend it. Tayo dapat i-depensa. Nyapin, malagad na malagad, ating katolikong tatalakad, ban magdepensa, malagad na malagad. Pero, inesangkap ng kakatamong atesismo, yung pamagdepensa, king Santa Iglesia. Uling ating magdepensa kay katamo, ipin misming menalakad, ipin misming Kristo. At yung mawulaga kay katamo, alibang idepensa tayo. Noon panalakaran tayo, king kay katang kasalpantayanan, bahala yung Diyos, bahala Jesus, king pamagdepensa. Yung mawulaga, panalakaran tayo. Nung nano maning tuturo na kay katamo, niting kasalpantayanan tamong tinggap, panalakaran tamo. Pining mawulagay ita. Yung pamagdepensa, yung Diyos yung bahala ka nito. Yung Diyos yung bahala ka nito. Tayo problema itong pamagdepensa. Huling ikita mo king istorya. Kapilan man, ireyasira. Iti yung babya patuto, na yung kikatang kasalpantayanan niyang telakad ng Jesus. Telakad na ng Diyos. Kanya dapat tayong panalakaran, dapat tayong pakamalan, dapat tamong makiramdam, dapat tamong maminto. Huling din ang kautusan ng Santa Iglesia ng iti, menibatla king Diyos. At king Diyos, bidinan lang kaganapan. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tama po. Bayamenta king kayang kamatayan para king katamang kaligtasan. Ang Ginoong Yesus binyene kay katamang sakramento ning kayang katawan at daya. Anting matas diling patutu king lugod na kay katangan. Nga tamang manalangin. Ginong migtagumpe king kamatayan. Pagkaramdaman mo kami. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing ministro ning Santa Iglesia, kapilan man sana, ere pagmasusyan, ing Eucharistia king metong akaraniwan, apurado at mechanical aparalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing mamahala, king balang balitang ning liturhiya, pagmalasakitan da sana, ingakwara lang makiyabe at tuki, king pamagmasusi, king Eucharistia, ring sablang tawong makatagon, ipanalangin taking Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang bininyagan, amaralas sisimbang Domingo, panamdaman da sana ing danop para king sagradong biye, at lumapit lang makisulo, king bangkete ning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para kay katamungan, ing maralas tawong pamakinabang, matalik na katasa ng pakisanmetong king Ginoo, baning pangapasyag ning mayap abalita ng Kristo Jesus, kapilan man emitok nang, ipanalangin taking Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. O Ginoo, gawan mo king matinding manamdaman danop para kay ka. Ante mo nung makanano lang menamdaman ding
kading katawan mi para king material apamangan. Parate may asanang pagmasusyan mit mong kagalangan at lugod ing Eucharistia. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bibarikin ng Diyos meron si Kluman, nulaging kayang kaya pandaga aming tinapay ang pangmikika, tinapay ang pangaling kabanat, pagalaning tao para kaya kami maging tinapay ng biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Iparikin ng Diyos meron si Kluban, nulaging kayang kaya pandaga aming alakay ang pangmikika, kalakay ba't karing ubas at pagalaning tao para kaya kami maging inuman ng biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, man kanakwat kayo kayong taon, maging katanggap-tanggapi arapaning Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoy, tindaong karinggamat mo, king ikapuri at kaligayang kayang lagyo, king kay kataming kasaplala at mabilog ng banal akapulungan. Ay paming miglalang, tanggapan mo dari ating ayin mi, kay kang pamilya, kawalan may sanang matalik, imbiyepi kalum mo kay kami, at akamtan minoman sana ring kalam apeng ako mo. Itiyadwan may kilagyo ng Kristong Ginumi. Amen. Hindi naman natili kaya kayo. At kekan temorin. Itasula ring puso yung Makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad ng pasalamatan dakang parati naman ka rin o ipa Diyos king alangangat lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Pupurianda ka kin lubos maragulatula kaniting panawon ng pangasubling MEBIE. Inyang ikristo meging sakripisyo Pascual Maya. Kabang iyang pangne ing kayang katawan king krus. Ing kayang ganap as sakripisyo meging katuparan de ring sabla. Kabang darawon ing kayang sarili karing kekang gamat para king kekaming kaligtasan pepakat na ing kayang sarili bilang pari, ing altar, at ing kordero ng sakripisyo. Ing tulaning pamanyubling MEBIE, babayo na ing mabilog ayato. Kabang ting sa blangkor ring anghel ka rin banwa, darilit dahil kekang ligaya, makiabe kami. Kingalang tuknang dang pamamaya kapurian keka at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal yaing Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitmuya yung banwa ting yato, king kekang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyoning Ginoo, Hosana king kakatas-katasan. Ikapining panaloig pa kay sibulis sa blang kabanalan, ulinita ipaniga po mi. Itugtog may ng espiritu man tumang titipang ambon kadatangayon mi, ban pabanalan nala at parake kami, gaman nalang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang bengi mi panganyayaya. Bayan ako sa loob dinawon ng biyana kin pamailas at kamatayan kin maning tinape. Pero pasalamatan ako. Pirason
At binyene ka rin kayang disipuluat nga na, kunan niya iti kayong anat kananye. Uling iti yung katawan ko, mamidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinwaning kalis, pasibay pa pasalamat kay ka. Binyene ka rin kayang disipuluat nga na, kunan niya iti kayong anat, minom kayo kaniti. Uling iting kalis, ni kanakong daya, indayan ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para king kapatawaran da rin kasalanan. Dapta niya iti king kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubliyang MEBIE, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasanim panahon. Hinyangin ang kaganakan mi o mapamakalulang higpaing kamatan at pangasubli ng MEBIE. Darawon mi ake kay ting tinapening biye at ting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Kami kan sanang may sulus-suluking katawan at dahil ng Kristo. Tipunan na kami nganting metong ng banal na Espiritu. Ganakan me o igpaing banal na kapulungan mo makalaganap kay mabilo gayato. Banmay ganap iya sa akin lugod kami na Francisco kay kaming Papa. Florentino kay kaming Arsobispo. Ding sa blang Obispo pari Diakono. At sa blang susuyo kay banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatid ming menunayang pepaynaw kimpikong kapanayon ng pangasubling MEBIE. Idala mo na sa blang mayang unabi kayong pakalulo mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanga. Ban kambening nwa na Virgen Maria induning Diyos. Kambenang San Jose ng esposo na. Kamberen mo na apostol sa Agustin na kay kaming patulunan. At kambering sablang banal, MEBIE, kalugod-lugod ke, kaking kabaning panahon. Apor yan at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kamben at kayo Diyos pang mayupayang tutok, hagamling banal ay Espiritu, kay kay sablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Ngini manalangin tayo nung kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kay katama ng Ginoo. Yung pamiti ka banwa, misambaning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, may pamintuan ng loob mo, kay tisulipan ti banwa. Yung kakanan mi, king aldoldo, ibiyang mo kay kami, king aldo ngini, panipatawad mo, kay kami ding salami kay ka, anting pamamatabad mi, karing may kasala kay kami, na makipaisawol king tukso, nung naikabos mo kami king marok. Amen. Kabos mo kami ganikin sa blang marok, malagod mong pakalubing kapayapan king panabon mi. Baling ka sa paning pakululo mo, mitimawa kami parati king pamanalipan ng kasalanan. At may kabis kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panen at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Puling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. Huwag namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Amo sana babaligdan kay kaming kasalanan. Nuna yung pansinan may kasalpantayanan, yung panalakapulungan mo, at pamayapan at pesan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin kinamantabi sa kapilanman kay kayo. At kay kante mo rin. Yung pangtayang waganing kapayapan, kay metong at metong. Kapayapan po kay kayungan. Kordero nin Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiyem mo kay kaming kapayapan. Ye Kristo yung Kordero ng Diyos, yung milalako yung kasalanan ng yato, doon na rin mayawos nga po naning Kordero.
Tunay ko dapat pabalaos keka, dapat kigengkas mga mano, kumayap na ako. Tao ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsuka kini, at pagkasanbed ng keng lubos saning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Panalangin tamo. Kay paming malugod, ingatan mo laring linigtas mo kapamilatan ng Kristo. Di kami sanang may kabos kapamilatan ng kayang pamilas at kamatayan. Magtamasa na kayaman sana king kayang pamanyubling MEBIE. Uling ing ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Pangadyan tayo pungining Horatio Emperata, laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na, karing dakal ataw.
Ipanalangin mi, antabayanan mula rin taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula rin doktor, Narcis, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mula ngalanganggang kapainawan, detang meyango na biye, pagkalam mo kay kami, ting grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ting sabla, at ban makaso kami karetang at syukim pamangailangan. Ipaniga po mi keka, impatuknangan mo na, impangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karintakot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristong anak mo, ang MEBIE ang pon mag-ari kambe mo, king kametunganim banal ay Espiritu, Diyos manggaman, king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay donin Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king pamangailangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablam panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At kay Kantemorim, Bendisyonan na kayo ni Mayipayang Ginoong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Pumaya kayo king kapayapan, ibayo tamo yung kapanalikan at kasalpantayanan kang Kristong sinubling MEBIE. Aleluya, aleluya. Salamat kin Diyos. Aleluya, aleluya.